Mhlekazi embikwawo emakhosi kunesicheme setibhamu wena waphakathi batoletha buciko bekuchacha nekubuyisela tibhamu wena waphakathi bavale emehlo bayethe wena waphakathi lesicheme wena waphakathi siphethe tibhamu letibili lekuyigalile S21 lesikhulu bese lesincane kuba igalile 9 mm lesincane totimbili wena waphakathi takhiwa kulaka Israel batati chacha wena waphakathi ngiphasi kwemzuzu munye kuyeleka silosikhulu uma basebenta ukhanze ukuthi sesiyancapha asisafuni ukubabambisa kwenta umsebenzi lokhu labakulethako embikwayo emakhosi kukhombisa ukuthi noma ngabe simo sebasesimeni lesimnyama noma kusabonakali bavale emehlo batawukhona ukuthi chacha baphindze batibuyisele dikhone kusebenta ngekushesha lokukhulu bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayathatha nyalo kulesikhathi lesi bathatha totimbili onke maphathi ayahlangana nje kubekisa ukuthi basenzaweni lemnyama sebacedzile wena phakathi batawubuyela batihlanganise ngabolonina bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayatibuyisela silosikhulu ngekulingana kwetinsimbi bativa ngesandla babuyisele ekhatsi kuto tibhamu ngekwehlukana kwato lesincane etinsimbi letincane kulesikhulu tibuyele kanjalo silosikhulu bathi bangacedza bese sebayasukuma wena waphakathi kukhombisa ukuthi noma ngabe simo silukhuni kanganani noma ngabe kumnyama kanganani batawukhona kuwenta lo msebenzi baletha buciko labafundise wona kulomnyango kuyo iminyaka le-30 nabo sebasukuma wena waphakathi kuyawufika kulo wegcina bakhombisa bona buciko silosikhulu sekubuyisela tibhamu awuna sekusukuma wegcina silosikhulu uyaqhubeka umsebenzi bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi sive sibashayele tandla buciko lobuhle kangaka lababulethako bekuchacha nekubuyisela sibhamu lesincane nalesikhulu noma ngabe usemnyameni bayakhona kusebenta silosikhulu bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayethe wena waphakathi Nkosi
Ndlovukazi Mhlekazi kulesikhathi sitawucela yona indvuna mane isondzele embhojeni.